ubak given MLM kertong ke People Democratic Front PDF sa election MLA arjar pulai na sora uloong bakan bah sibuk ne la sorkar jela ka thumu ban tiu kerdan no ya ka sora civil subdivision Shaka district habakaran sikilat thai khobor hadin ka jingwan thep kerteng ban yakoni collection man hakalai terik romphang arjar pulai ubak given da papan pau ba ka east castle district layar ba ka jingtrikam uloong ba ka sora constituency ka hab halai tili ki bor sensar kata ka sora civil subdivision east castle district patpun ursla civil subdivision Tingin sa to kung balong man ta ka civil subdivision jonge ka hap po ka East Castle District. Omna banlen pangipit ya ka population jo ka East Castle District menta kala da population ko masip ho laktam. Kabla e sisay ka district administration ban persang ban ai ka ta jing sakri ka bobit bobiang na benta kinong song snong hapo ka district. Tila idon kam da sisa ban pia ya ka ni ka East Castle District. Ta pangipit pat ya ka jing long jingman. Kadkom ka jing dawa jong ka sora district demand forum kay ka pakila dawa kalong man kentiyo no ya kanika bantaw no sa ka district haba nakaliang ka chong ki ang not ban kentop ki altali ki constituency kata ka sora constituency bar ka shala constituency ka shukwa man batay shay hakmat jo pi ag jing e ka jong akom no ikmat habay day bar ka sora constituency kumbalong la pia ya ka hakilay administrative heads lightly administrative heads Don si bentagi bahab sa sora civil subdivision. Don si bentagi bahab sa punusa civil subdivision. Dan badan do si bentah ki bahab po ka East Castle District. Tingi so thu balami ka jingdawa na ki arken hon. Don ki bakwa ka headquarter hang ni po sora. Dan badan na prengso ki bakwa ka headquarter hang te lesi ijaka i bakhamlong centrally located. Ningi so thu banakalang ka jonga ekonomi khmat. Bagan sya liang banong nya sya sipken hon dan ikan hun bi kamde kalenti ke badai deke ke bana kalyang ke jonga hadin baklawan kendu ngalong bakajing anur bakajing trang ke jonga kom no mi khmat ngakwa ba para ma phisha para klinong sinsar snong ya persang man emerging bot kon persang man one into conclusion ting so thu hoi na kalyang jo sokal jela lingba menteri rangba bodon buram nio I bana kalyang joki kila persang ban lesi ban hagitegi meeting ke bladap ya angnod ru bantau ya kata sora district hengi sotu de kini ki jing e ki penong ki ban suki rengi sotu banakalyang ke jonga lada ki angnod lani lada nakalyang jo sarkar ki don ke jing thmu tang man upgrade ke sora civil subdivision wenan kon rengi sotu mla pat ban ken thup ya ka constituency par koi mar ko mangla omane ki dan bahap punsla civil subdivision dan ki bahap East Castle District dan ki bahap sora civil subdivision lada ki angnod ban kentio tang yini kishno ki bahap ko sora civil subdivision welan kon Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawa lawan kapor ka jingkela